Fighting friends song sungtini han hakatal job notification nai friends song omong ke sini government of India ni bising tu je sini post office so je gramin dak sebok BPM branch postmaster haike ABPM bane assistant branch postmaster ba dak sebok omo talangjak nai sini taklai 2025 ni friends song omong ke schedule 1 আর পরে ওম জানুয়ারি মাস ni puila 2025 ni omo hangka hangke friends song Gesang bufuran simi apply खालामनाय qualification to nor saimon mining pass nge nongo nor thamnelo nukuna jodo details nor video file sanai tong friends song bo area ba bo circle lo busuk vacancy tong ba bo division lo busuk vacancy tong obrang jo ton sanai orang nai tong di video file sak friends song noise background tong kisa nor obni nukai di friends song nor o jaga registration ba online apply khainani kangke sini 10 tarik February chiming chengka ang kisa bijin bagai video rimaliya Kai norok March mas ni bwskang March ni 3 tarik jora norok apply खालामनाय jodi norok mistake rok khakhe angke 6 tarik March ni simi 8 tarik March o jaga norok thangai correction khladi audit thangai norok na ang joto apply khainani link nongno video description ro nai notification ni link tai norok ni je vacancy ni link ba ang norok no video description ro nai friends song senior salary structure jotongo o jaga BPM মানে branch post master ni bagai khake 12000 থেকে 29380 bongni basic be friendsong o jaga tabuk mankha hingke sung BPM ni prai 20000 ni plus mano arpor ABPM dabse buni bagai hingke 17000 rok mano prai nini MPS rok tanai or age limit tongnai sini 18 থেকে 40 jora mane 18 simi 40 বছর জোড়া হংকে ST AC রক হংকে তো রিলেগেশন আপার এজ লিমিট মাননাই 5 ইয়ার হংকে 45 জলতি রিমাননাই ST AC আw herok hangkai difference noro o jaga apply khainai to madhyamik pass norongni madhyamigo mathematics tai English subject tongno nangnai jese khono English bai onko subject tongno nangnai hingke norongni local language norok Tripura ni apply khainai thangke Tripura apply khainai thangke norongni kokborok phano Bengali phano kaisa local language subject tongno nangnai hingke norongni madhyamigo mathematics English tai Bengali haike kokborok Bengali jaga kokborok phano kangengo o tinta subject norok jese khono madhyamigo tong nangnai o tinta subject kering hangke norok apply khaimangala friend jong sini selection criteria hangke o jaga norok madhyamigo je mark kabang manai bono o jaga selection ngo hingke norongni jodi selection hangke norokni marksheet identity proof norokni Aadhaar rok thik khaidi problem rok tong hangke thik khaidi tai norokni pan card bo kaisa khalnya di jodi norok selection hangke pan card nangnai mane chakri manke norok aro pan card nangnai caste certificate mane ST certificate jara physical handicap rok hangke to PWD certificate EWS om hangke economically weaker hairok hangke borok borokni certificate nangnai transgender om hangke to mane jara guruman am hairok apore date of birth proof to norokni madhyamik admit jodi birth certificate tong birth certificate hingke medical certificate o medical kaisa fitness certificate manao je kono hospital ni hingke nongo friends norok apply khainai puru nongni mobile to je jaga norokni mobile sob somoy tongna jat mobile norokni number tai gomai ajat am mobile number no rudi tai email ID bo norok marane oro tai Aadhaar number tongna nangnai jese khono arpore norokni madhyamik ni passing year or maranai tai norok o jaga upload na khainai photo 50 KB ni bisingo arpore norokni signature bo 20 KB ni bisingo norok upload ma khlainai friends ST SC rok tai physical handicap am hairok to fee rona nangya bori rok bahaino fee rona nangya friends sini notice circle lo hangkai sini Tripura bagna di local language Bengali or kokborok jaga nadi Bengali ba kokborok local language tong nangnai haikse norok apply khaimai jekunu kaisa nini madhyamik ni subject o baksa Hindi rok tongo hangke borok hangke apply khaimanglak borok hangke sini Nagaland o am extra jaga ro tongo a jaga norok apply ma khainai a jaga norok chakri ma khlani kintu hingke nadi friends bo area bo jaga o vacancy tongo borok norok kisa phunuknai di friends sini omo hangke Agartala division ni ang puila phungnai arpore Dharmanagar division sini Tripura o duita division tongo North Circle ni bisingo hingke oro total 58 vacancy phaika Agartala ni bagai Dharmanagar ni bagai 58 vacancy phaika bo jaga ST ni bagai reserve bo jaga unreserved aw hairok tongna diko o jaga o rijak omongkha unreserved ni bagai hikosi oro post office ni je pin code jak tongo 799
130 omongke Amtoli branch office ojagna di iko Bagmara nitongo ojaga ke ST ni bagi reserve arpor Bagmara omahana hai orobo ST ni bagi reserve omongke ABPM mane assistant branch postmaster oboke branch postmaster ni bagi inga omhake tongo norok kobangma naine di ojaga to kobangma jagan post tongo inga jo norok ojaga apply khai pro friend chong obni link ang to norok nai video description no inga friend chong norok nung apply khai inga je jaga ST ni vacancy tongo o jaga joto jaga no norok preference khai di kaksa 2 ta jaga o norok preference khai norok joto jaga o no preference khai di inga se norok kaisa jaga le norok mannani chance tongo friend chong norok jaga Agartala division ST ni busuk andija busuk ang norok aboni post vacancy details norok fungnai kintu norok o jaga o only sunani di bo jaga o norok vacancy tong je jaga ni gana aja khung first preference ready arpor teksa gana out of second preference ready amhike preference rone joto tongmani ST ni vacancy tongmani o jaga norok bebang preference khai di 20 ta tong hangke 20 ta jaga o norok preference khlai nai norok apply khlai di nadi sini ko last 58 jora thai tongo oro ke AC omo ST Uttor Devendranagar nitongo pore Telkaila nitongo Tebaria amherogui khong tongo ta ngangke norok naina di angjak Dhormnagar ni bo kisa phone shortke na desini Dhormnagar division ni friend chong oro boy ko norok busuk post rujak sabni ST ni da omo post rujak tongo o jaga o norok naina di friend chong ngangke oro bo 58 jora tongo gebo division of busuk sabni post tong abang non kisa shortke phunugana gona different chong o jaga ST ni bagi vacancy tongo Agartala division 19 ta arpore Dhormnagar division 15 ta total o jaga 34 vacancy tongo unreserved tongo oro Agartala 26 ta Dhormnagar 23 ta total 49 arpore OBC ni bagi bo friend chong o jaga tongo jehetu alada rajak Agartala division 1 arpore Dhormnagar division 7 ta tongo total 8 ta OBC ni bagi AC ni bagi reserve tongo o jaga Agartala division 10 ta arpore chini Dhormnagar division tongo 12 ta total 22 ta arpore EWDS mane economically weaker rong ni bagi ta mo duita tongo Agartala division arpore ekta tongo Dhormnagar division total 3 ta tongo friends chong norok jaga e jaga omdi Agartala division o jara ST apply khainero ST candidate apply khainero nor 19 jaga je tongo o 19 jaga joto no select khaidi je jaga ni gana a jaga first preference gana te gana tam ke second preference third preference fourth preference hake total 19 ta tongo nung o jaga ri manai Dhormnagar division ni boro rok hake norok 15 ta jaga o khlaidi nung kaisa jaga mannani chance tongo friend chong ngita kaisa kok nini apply khai puro nung kuno mistake ta khaidi select ngphano nung batil thangnai ngangkai friend chong onek no batil thangka Gay omong ke sini taklai 2025 ni post office ni je branch postmaster assistant branch postmaster ni job friend chong engke norok jara nasing tongnai rok haina hai thanayo selection ngi rok apply khaidi engkai friend chong jara tabuk hachala posting manjarok norok gana phaina bagui norok tei try khaimono first preference rui engkai friend chong ngangke omong ke nor online ti apply ma khaine online sini 3 tarik March jorda apply cholne apply already cholika online ongno joto link description no e comment to post khaine hinke norok WhatsApp channel norok follow khaidi o jaga ke direct link norok manne friend chong asuno tei chotron hain hambai